Thina ama-rural farmers baba sidzinga fenise sikhona ukuvalela tindzawo tethu ukuze sidinga inkomo takamakhelwane lokudlela utoze uzondane namakhelwane sendawo ufana ingangcwabani. Sidzinga ukuthi uhulumende lokungenani-ke akamane athi nje nayo inhlanyelo bona ukhona kulima siduliselwe inhlanyelo siduliselwe amanyolo konke kuleto awukhoni nje ukuthi ulima ngani uyakhona wena kuzabalaza emandla unawo. At the age lenginayo nje you can't tell lo age lenginayo ya 55 years but ngiyakhona ukulimela mina ngiyakhona kwenda konke noma ungagucula ngidatihlanyelela ngesandla ngitihlanyelele ngokuthi ngitihlakulele ngesandla ngingabe solo ngijova lesicela kohulumende akasiprovide ngalama seeds asiprovide nangaleti gulumba takayi lokudula uyithatha le mali kuleti gulumba leti dule kangaka sithatha le mali ngoba zabale zathi sikhona kusebenza phela nathi sitoba nale mali but siteka sinikedwa siyacela uhulumende akasinakelele asinakelele kahle ngendlela efanele. Agriculture inenkumbi yemali untaxable uyadla futhi agriculture inkumbi yemali beside kulima insango ngevele ngenyanya ngoba uqoshana neliphoyisa kusuka eqaleni uzodla imali yakhona noma sowuyidla neliphoyisa la ngenyanya ngibona umsebenzi wayo. Thina ema-rural farmers i-challenge lesidibana nayo yekuthi kwekucala siyayisibona la kubomabonakude nala eredweni ukuthi imali iyangena icelwa ngathi thina ema-rural farmers ingene futhi bedigidza kubi na imali lencane. Ngitawubekisa njenganyalo nje bekukhona la bekuhlangenwe khona baka-agriculture balonja imali labaphiwe ama-donors lengaphandle bekute namunye wama-rural farmers bekungilaba emasudu nje-ke nalapha ecingweni lami nginabo futhi kokuthi bemasudu ngiyibo lama-farmers eSwatini kodwa le mali nayo iyocela ingqongqothwa ngathi thina ama-farmers lale emakhaya lokho buhlungu kude-ke lolo sihambela lemakhaya ayokhuluma ukuthi niyalo nayo imali lekhona nisukume sitokhona kulima ngoba phela kudla thina emaswati siwakuthola ngekulima asikutholi ngoba konke kudulile konke siyakuthenga kuze ukhona lokuthenga kufuna uye lapha emhlabathini uma ufika emhlabathini udlale ngemhlabathi ngaloyo mbidlana wakho ukhone kudla ulime leyo bhatatana wakho ukhone kudla ulime lelo lizambane lakho nalawo mabhonjisi ukhone kudla nebaniphansi. But ngena sekhami ukuthi sowufuna ku-improve lokulima kwakho sekude imali sekunaleti ngcabekelwane ukuthi hamba uye kuphi la kubolekwa khona bobani bani tinhlangano leti khona uma ngale kula ufika lapho sethi ngemicabo lemikhulu sekufuna lapho kule micabo wathi ukuthi ngine-business plan awada ufundzanga mhlawumbe nawe naleyo business plan utawukwenta njani uphuma phuya kubani na ufika la uyakhona bakuhlaba imali lethite kwendela ute nayona le mali layo kuthi wende lapho business plan ute nale mali yalokuthi uvulele tinkampani ngoba labanye bafuna netinkampani lasakaphinzele lento uhulumende waphinze kwasilima ntambambako uthi ufuya tinkukhu uyongqongqotha esikoleni lesithile nyalo sekuthiwa unayo inkampani kanti bezizama ukuthi tinkukhu na utenda phela umixe etikolweni uhulumende uvale etikolo athi sasithathele thina bomabhizinisi labancane sebafuna ukuthi uhambe uyoregister inkampani malini kuregister inkampani siphila kuphi kani sibane thina sibo yini benkosi imbamba mali iyaphuma iyophanzela thina isiphanzele kubuye bese laba ngibona babuketelo ngoba phela ngeke yitibukele yona ngekwayo sekufuneka nineke nizame imicabo ke nithwale enhloko ukuthi nenda njani nithatha nibhecanani kepha sithi sakhululeka sikumele sithole konke ngendlela siyafunela imali bayithola siyathi iphelelaphi. Inkinga esidibana nayo no fundings ude ma-fundings nyalo nje benginemshana nyalo umendisi i-project yaka-agriculture yama-drones yena lo i-ADF akamfandi instead bantshontshala umqondo awunika abantwana babo labantu laba labahlala limbabane ba-cooperative kakhulu manje bafuna kuthatha thina bafake lo mqondo wabo thina esiphila la kule live siphila nomhlabathi asiphili ngale nto wabo bahlala baprogramme bona ukuthi batawuhlala ama-office baphume bethi lathi limeni thina batosiyenga njengoba kushito lenye insatheli lapha
umlingani lapha athi kungaphasa ababili bamemetela wonke lo mhlaba but lababili kule population langaka lalabanye bakuphi lalabanye mawubuka population yakithi yabona buka population yakithi population ngikhuluma ngabafana basehlathini uthini uhulumende ngabo okay ba-admithiwe basesikolweni lalabanye bafeyilile lalabanengi bakuphi uthi bakuphi bendani why not improve le agriculture bangene lapha ehlathini basehlathini balima insangu qiniso lelo balima insangu ababuye balime lokudla labantu baze bathola ichance kwesikolweni uthini uhulumende yini ngathi lo uhulumende endlela sicabangela ngathi ungathi akahlali nathi you can't tell me ukuthi lo mfana uyakhuluma lapha you can't tell me ukuthi banema sittings once a month to a population engaka why not twice a week sijake isikhathi i-variation labantu ngathi abahlali la ngathi mbe baba importer baqhamuka ngabo nesport nje kanathi umuntu uhulumende ethambako la et importwako abahlali la labantu I doubt ukuthi ngamaswati I doubt ncema Nigerians baqhamuka ngendiza bayifika bahlisa besikhuphe bahlale baphume bahamba and business bahlali kumese kuyangetfusela ngelamuhla ukuthi kudonsa emanti emfuleni ufuna kufaka water pump sekufuna utfole i-permit seke namuhla ngamathi le permit uyithatha kuphi ngoba ngifaka nje water pump yami emantini ngiyadonsa ngifaka ku-reservoir tank sekufuna lokho ngothola i-permit ngikhandla ngathi sekuyambambela umlimi siyacala thina namhla unefa ukuthi ubita ema-rural bewangazange sawabito siyakucala nje ubita kwema-rural kusatoti khulumela nawo akhone lesengicokwa ngako njena uthi le mali siyithola kanjani kususwe nayo imicabo kami nginebhoholi ngiyigubheli sekumele ngiyocela kule bhoholi lelipipe lapha phasi imvumo yokuthi ngisebenzisa lamani lawo ngoba phela bona batawufuna ukuthi bathi bafuna agriculture ukuthi letha imvumo yemanti ukuthi lamanti uwathethe ami ngathi gubhela le bhoholi sekutawufuna ngihambe ngelapha la khona ke ngiwathethe enthabeni lamandama sekutawufuna ngithi lamapipe emanti ngiyothola imvumo akusiko kahle na imicabo yokuthi ke imiphakathi lemini uyukhanza ukuthi kunemacala lento wabobaba bethu nabokhokho bethu nathi sisafela wona namuhla leni kanti imbambamba sikuphi sinaleti inkinga lama-challenge lawo asivisa buhlungu sinemihlabathi nanamhla noma ningaya kunetindzawo imihlabathi ilele kudeta imali uthi uyafika ukhanze kulelo khaya kunagogo kuphela utawulima ngani angazi abalaza kutilimela utawulima ngani bese kuthiwa indlala kuletinye tigodi tethu nje njengale ngakithi kunelikhaya ngomfela unebantwana nebatukulu akakhoni kulima kwathi umhlabathi sekwathathwa wazibani una 5 years uphilela ini sendiwani kahle hle se-even lekuthiwa sakhululeka kilo sendiwani sasuta uthi uyakhuluma sotawufela kona lokukhuluma kano ubeka leli qiniso njengoba linjalo siyacela kusitakala akasibonele uhulumende ukuthi indlela yini lesingasitakala ngayo thina emakhaya sikhona kulima sikhona kuphila sikhona kudla siyakucela uhulumende asendele lokho